bulan cai. Sampai 2 bulan ini. 2 hari dia juga penarukan ngendon. Menggen, boleh. Awak pusing, sebab kalau sing ngibing awak itu main ngibing men. Sebab kopi. Ini cara ubur dulu nih. Pusing dan ngibing aduh ngibing untuk sengah-sengah. Emang bergede banget. Terus gede lah. Sekarang lihat. Ada gini. Kamu jalan-jalanan nih. Ada sih. Kan mulai nih boy bencam. Tung